Thabari ya muthia ya mutongoria Jamba Charles Rubia uri gutura ririkanito kumana no samba wake thiini wa utongoria akibuthika ta gicicio kia ruriri agikathiririo ta mundu urendete thayo na gucokaniriria. President Uhuru Kenyatta ugite kuona mbarere ya rwago ni rika ria Rubia ni ya kugia na wiyathi ni wega atongoria aria mekuriu mabuthire wiyathi ucio kurete maundu mothi wa na mbere. Lakini kama kelele ni perere tu na hakuna kitu ambaye inalete, well, hiyo pia ni uhuru, hiyo pia ni it's freedom and it is guaranteed. Tunaweza kuendelea, lakini hiyo haitapambana na umaskini, hiyo haitajenga hospitali, hiyo haitajenga barabara. Makigiana mweke wa kwiturira matongoria aria megwikinyite mathiko-ini maya kunyita mbaru mubango wa BBI o undu umwe na kunina njatukano cia gikabira ni makathiriirie wirutiri wa Rubia muturire-ini wake makiuga undu wa mwanya kuthoma ni kugia na mogaruruku gutari na mbara. And they have again said, we still have no say, let the people of Kenya engage, so that all those small and many things which we have been talking about, including even recognition of healers, all those things which are not light, we put them light without fighting and without detaining anyone. Nie gweka atia niguo tuteithanie uhoro wa wira wa bururi wa Kenya. Tutige kuorotana, tutige kuga nengania kana nengania, o mundu auge it starts with me. And Murang'a is right at the center of Kenya, and together between the lake and the mountain we can make a greater nation rise. Miario no yukite orire ndereti mbio itumukite kana President Kenyatta ni akaingira kibitabitano-ini igia kwetha giturwa gia Prime Minister wona mendekithia ma BBI mabitukio. Itemi riake thiini wa kureta mogaruruku thirikari-ini muturire wa Charles Rubia urari ta ibuku mundu wothe angirathomire atongoria makiurio mathie na mbere na kuoya makinya ta maya makibuthira wiyathi uri menaguo riu kurete mogaruruku ibinda-ini riri. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Masi Wandia wa Muriithi.